Delegação Nusa Tenggara Timur Indonésia ala visita cortesia do Ministério da Administração Estatal, onde em cooperação entre a Nação Rua. Ao mesmo tempo, convida a participar ao Festival Cultura e Hakupang. Visita delegação NTT Indonesia mai Ministério Administração Estatal ne halau quintane e Ministério Administração Estatal no simo diretamente o Ministro Administração Estatal Thomas Cabral. Ministro Thomas Cabral dehan Indonesia ho Timor vizinho. Tamane wang hira Timor halo festival iha Bobonaro convida Mosira e Timor Mosi fronteira Hosira. Nyadehan importante hameting relação amizade nebe iha, nune passo estabilidade entre rai rua mak importante. Visita cortesia ne tamba uluk mos Timor halo visita cortesia ba, tamane hakarakatu iha cooperação amizade nebe diak ho dikria paz ho estabilidade. Laos nedet may bisiramos apoio Timor atutama ba ASEAN, tamba siramos a membro ASEAN. Tradição italiana, lian italiana, arrai dale. Continuidade ne bana fatin. Base geração que prepara a futura geração será mais importante matikane. Relação entre sira e Italia. E que tama sai tabo itu sih precisa sira mais dia. Itu é muito importante. Por isso que tama base ya. Já tama base, sira mus membro ASEAN ini tahu idane konsul sirne be ela entender começar a falar no serviço vida preparação apoio sirne também se o interna que mais turismo ni ele promove mos tem a raio falia Nunemos sefi delegação NTT Joseph Fiba Monica Hateten sira husi governo Kupang halau visita mai Timor Leste também ha fulang setembro liba governo Timor Leste li husi sekretario Estado Arte no Cultura mos halau ona visita ba Kupang. Também atu meeting lutan cooperação hosi governo Indonesia, especial hosi kota Kupang, mai visita Fali Timor. No iha oportunidade ne, atu convida Fali Timor bele participa Festival Kultura iha Kupang iha fulang Abril no Agusto tinangoin. Kami atas dasar kunjungan balasan kemarin, memang untuk event-event budaya pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Kupang akan melakukan festival. Ada dua festival yang besar, yaitu Festival Kupang, Kupang Festival, dan juga Festival Terbaik untuk Rakyat. Kupang Festival itu dalam rangka hari ulang tahun Kota Kupang, dan juga untuk yang Festival Terbaik untuk Rakyat itu di bulan Agustus dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini juga dengan rendah hati kami mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri, dan hari ini kami juga menyampaikan kalau berkenan nanti pada event-event tersebut kalau ada kesempatan, ada waktu ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan juga beberapa event olahraga, pertandingan persahabatan. Guillermina Franco, STL News.